Kapitan Inteng. Aburido ni Nana Tuyang. Tawan ka mo trabaho ni Tata ba daw, Angkay? Apay nga awan trabaho ni Paribadong ket nalawa mo't basit ti bangkag da. Masadot ka nung nagbangkag. Ha? Nabannog ka naon. Inlaklakay na ka nung ti agbangbangkag. No nauma nga agbangkagan. Di nauma kumama nga rodahin anangad. Ay, saan ka numay? Nagrawat ka numot lakta. Hey, day tatirigat na. Sadot, ngamrawat. Kanayon nga day ti Resina. Agtugtugaw iti ngagmalmalang. Agur-uray iti mangilibrikan ko na iti tinapay ken soup drinks. Saan ka numot nga aguray? Tay supay ka no ti dumawat. Anya? Hay, dumawat! Ay, nagpuskol ka tiro pa na. Agtugaw ka mo't Tata ba daw? Saan ka ta nakailad ka ti ati duga-tugaw? Tapno adda pagtugawan dagiti tao mo't Anya, apay, tao kaya? Na, Ay, kung naudusan ni tayag, iso adyak bimbango na. isumot lagay di ka makibigmig. Tasabali tamatam, Tata. Saan mo't amata ti tao? Ha? Ay, agtal na ka man. Ay, gumatang ka man kiti tinapay ken soft drink. Nawanigatang kaw, tadyak pa'y nakapasada. Apay ngay, adi ka nagpasada. Nadadahal ti tricycle kaw. Impan kon iti shop. Imbaga no matarimaan pa'y dayjay. No kaslag sisina amin na nakarkarma na. Matarimaan pa'y mo't Imbagla jay daan na tricycle nga ipasada. Ngam tay agtugtugaw nga agmalmalam. Akas labambantay. Mangin insulto kan sa amin. Nainsulto ka kaday. Agpaison sa mo tay kunada. Ati agsilay. Magasangan. Ay, nung nadadahal ti tricycle mo, agpada kayo ka ni Paribadong awan trabaho nan. Ay, imbagla basit kanyak Tachiptano da. Sungay. Bambanti jay Tersina. Apay abambanti mo't ngay bagbagap ket awam mo't ti bambantayan na iji akapagayan. Bambanti iti aglabas sa tao angkay. Awan ka di ti amaw nga agpatangdan. Tainak man langin makitangdan. No matuloy at imbaga tigayem ko iji kabisira. Kabisira. Kahit mo sawain, inakagtrabaho iti kabisira. Ha? Ay, mabiit man lahat. Ay, no kasapulan da ka, ay di awagan da kanto. Kahit apaman amalpas, di agawid kay mutayin. Awan trabaho yon. Kami? Sino ti kadwa kang gain? Kasaukan ni Paribadong. Yay. Sigurado akayat na dayjay. Nalaka at trabaho. Ngam dakkel titanggan. Asino ti kinasaritam ijay ili ako nam kapitan. Ay, kinasaritak man jay gayem ka. Nga da punirarya na ijay kabisira. Apay jay gayem mo nga da punirariana? Agkasapulan da kano iti Murner. Ni, ada ka di pa'y kasta? Mabayadaan nga agdungaw. Isumuti ko na tigayem ko. Jay nagminatay abak na nga awan mang dungaw. Kaslada kaslaunay kanaw. Iso amang tangdandalaangan iti agdungaw Asino matimayat nga agdungaw iti di na matkabkabagyan. Naglaka at trabaho. Agdungaw kalaang mat. Dakkel ti itid da atangdan. Dakal ti ibayad da. Wala. Bak nang ngaron, dakin minata. Pare, kaya't mo timadaan iti trabaho iti kabisira. Kabisira pare. Anya trabaho ngay. Agdungaw. Anya, agdungaw. Ay, si kabot pare. Adaya mo trabaho nga agdungaw. Diyak pa'y nakangay. Ada nga rod. Iti nga rod kabisira. Ay, nambarak amapan mang dungaw ngay. Itisan ko mga mamaw. Dungawan na, ti kabagyan na. Dungawam at tadakkel ti tangdan. Ha? Minutos lang ti panagdungaw mo ka. Ribo-ribo ti itid da tangdan mo. Ribo ko ng pare. Win! Di mo pa'y kaya day tapag sa pulan. Minutos lang ti panagsangit mo. Kahit adan ti mani-manim. Ita ijayan tigayem ko.
Ita ibaga na ti rumbang nga aramida niyaw, no ada dong awan niyo. Saan nga ta kababay na dungawan ti saan mimot nga amaw, Angkay? Apay kumaamabain kayo ngay. Kit, di na kayo mo't amaw na iti tatao ijay. Oh. Makasangit nga ta. Kit saan ko may ngamam mo tinatay, pare? Day tangarot kay. Sangitan takit na ti saan ta kabagyan. Kaya't yung timaadaan iti kwarta? Bueno, agar arti kailaan. Ay, kayat ko timadan iti kwarta. Ah, Hangam, saan ababaan iti panagdungaw mo't na. Ay, no diyo kayat. Mangkita akon iti sa balay. Ay, alangarutan ang kail. Padasak man nga raw, no kabalak ti agdungaw. Dagitoy ka di dagiti duwa nga inrekomendam, pare. Uwan paray. Anya ti ibilin ko kadakwada. Saan damot ngaglanglangabak ng pare? Ibagan tupay dagiti tao asa nakabagyan ida tinatay. Ha? Ay, masapul gayam nga aglanglangada abak ng aya. Wena, tapagparangan ta kabagyan weno gayam tibak ng anatay ida. Ay, sana parekod na ita, paray. Pagkawusin tayo ida iti disintay, tapno kaslabak ng tilangada. Sabagay, no agbado da iti desente, sadag sagay say basit. Mabalinan. Kasla di pa'y nagnaan ti sagay say tibuok damit, pare. Nyamot tay, agsangit lang, agdisinti pa'y. Ewan taag pamarang kayo akabagyan kano tibak ng anatay. Intayo man nga rod mga lay ti wagwagalupaut kan sapatos di wagwagan. Ewan, ado tinapintas abadaw, kas kumaiti Amerikana. Nalakapay Sa payawan kwarta. Si kaman pa ti barong awan mo't makukwarta na. Awan lang ron pamilya mo't, awan pa'y urnong mo mo't. Mangtod ka nga rod na iti urnunga. Ay agtrabaho ka tapno adda urnong mo to. Adakit kastan. Agdawat ka iti urnongam. Ay, nagkapoy kakit abara. Kasto iti aramidan nyo. No makita yung adon ti tao iti natayan, umunag kayo, anakadisente. Kalpasan na nakaunag kami, anya teramidin may, boss. Mapan kayo iti sango ti lungon. Saan kayo nga gida na sumango iti lungon na, umuna ti maysa kada kayo. Apay nga, asaan kami nga gidan, boss? Kasano amaawatan ti tao ti sasawan nyo, wano idungdungaw yun, no agitan kayo mat? Kasta ka day. Agsaron mo kami nga raw, kinkwaraw nga dungaw, boss. Wen, agsasao kayo ngagtungaw. Pagparangan nyo nga danasaya at anaramidan tinatay kada kayo. Ay, kunak no agsangit kami lang, boss. Agsao kayo ngagtungaw kunakmet. Diyan makapaawis ti dungaw yo, tapno at ado ti tangdan yo. Anya ti kayat mo asawin ni ti makapawis, boss. Diyan ado ti mailuyos a makipagsangit iti panagdungaw yo. Kasday! Anya nga ti ibagam no agdungaw ka, kwaraw. Kunamot ni Baus, apagparangan ta nga ado tinasayat ang naaramidan tinatay. Kasano nga ta? Ay, iso nga raw. Anya nga ti ibaga, tapno ad-ado ti tangdan ko, ngamsi ka. Ay, jak mo't ipanlubos nga ado titangdan mo nga miti siya. Inton bigat ka no ti papantakay, ti balay tinatay. Si kantong harot ti umunang agdungawa. Si kanto ti umunan, tapno saan mo to atuladan ti dungaw ka. Napayatuladak nga mate. Saan mo ta? Ay, basta si kati umunan nga agdungaw. Sumaruno atulatan. Mano ka di a minutos ti imbaga ni Baus sa panagdungaw ti may sa kadata? Sa nga pulo a minutos ka na. Ay, Lumalpas ka, siyak tumay. Anyamot di trabaho da badungkon kan kwaro. Apay, anyaya ti trabaho da. Matangdanan da kanu nga agdungaw. Anya, ada ayamot kasta. Isungarod ako nak aman mano ti kasta trabaho. Mabayadan ti panagdungaw da.
Kaya't kadimot ni Badong mo day ta trabaho. Padasan na ka na, tapno at damot kwarta na. No siyak ti pagdungawon da, iti saan ko akabagyan, sa anak lakit di makasangay. No adalakit di tangdan ka, ay kat ikarigatak at ang sangay. Kay agsagaan na kayon, taintayon iti balay tinatayan. Kahit umay kamot paray. Una, tapno da kadwa ni Kwaraw. Sa nabalay ta makilugan ta iti tricycle na. Ay ayabak mamangarod ni tuyang ka. Tapno adamot ka duwak. Una, ayabam tapno makapasarmat. Kalpasan ti panagdungaw yaw. Agawid tayo mutla adagaws. Ay bayat ang laki din ni tuyang ka. Nga umay agpasyar. Ay ag-Amerikana ka din paray. Ada pagsukatan to jay. Day takit naka-Amerikana ka nga agbiyahe. Sige nga rag. Tayo nakalain ti pagsukatak. Kinayabak mo tayo ni tuyang ka. Pagbadwam iti napintas tapno agbagay kayaw no naka-Amerikana kantang. Kunwari, kabagyan niya, tipi musa. Nasino ti umunang agdungaw? Ni Kwarog paray. Sumublatak may intong nalpas. Ingka nga ro din ti tasangong. Ala ikan Kwarog, agdungaw kan. Saya atem atap no adu ti itanda atangdan mo, Unang kay, inakaon. Kasinsin ko ako lasa aya. Apaya pinanawan na kami matang. Jak malipatan jay panang tultulong mo kanyak idisakti agkasapulan. Ay kasinsin ka nagsaya at aya. Lading ay timbatim kada kami akakabagyam. May kawa kami lakat nga raw, di pa umawa. Kasinsin kula sa aya. Pare, ingkamutin at nalpasan ni Kwarog. Kutukot mo titubang kon paray. Nagsamot ang mutang tungaw. Ingka kidain, sayang titangdan mo. Sapay nay. Kita ay man ti sapatos ka. Lalat ti maysa. Di gayam maysa. Kit saan alalat. Hagpadada ng isay. Saan alalat adwa. Di mo laki di ngamin kinitan tinalam a sapatos mo. Kasanungay itan. Sakti mapasubuno kasta pare. Sakti nangiri kumindaking ka. Ita, di ka mapaan. Ingkan abadong, sayang titangdan mo. Di si kanti baban. Nalalain ka siguro nga tungaw. Ingat. Kabailam sa mga agpay sumaray. Sikan sa laangan timapan agdungaw. Mabalin ka di asyak timapan, kapitan. Sige. Ibagak itigayim ko asikan ti agdungaw. Anyang itikunan na, kapitan. Mare, ingka ka nun. Impambar ko nga ben, anasakit ti tiyan ni pare ba daw. Tapno saan nga agungat? Sige, tayo na nga rudan, kapitan. Sige, good luck. Ay, gayam ko, aya. Sapay ko bata, ti apote ko moyogkan ka. Ay, nasakit man din na kami itinapasama. Kawan mabalin tayo, no isunti kadang ba. Ay, kikita tayo, inton madanon ti Chimpaw. Sapay ko matay ti sidong ti apo ti pagturungam. Ay, gayam ko anang saya tunay. Di kanto malipatan iti kanuman. Ay, Diyos ti kumuyong manan, gayam ko aya. Ay, naimbag man tayo may kamari. Ay, naglaing ka nga agdungaw Manutintod ni Bus Atangdan mau, nana. Sa nga ribu kat 5 gasot. Ay,
Pada tamot gayam. Basit lasangay. Kwartan. Adda ko mamanen ti pagsangitan ta. Tapno adda manen kwarta ta. Ay, saan mo kumamat na tarigagayan nga damanan amari? Apay, kaya't mo nga damanan matay. Saan ba't kiti akas tati kayat ko asawan, kapitan? Kayat ko asawan, da kami manen kinikwarog ti ayabandang agtungaw. Ay, di kagdanag. Noon dalakit di manang dan tumanan, iti agdungaw. Na kayo tumanan kinikwarog ti i-recommend ko iti gayam ko. Gaputa di mo kabailan ti agdungaw. Siyak nga rudan ti mapan no adag padungaw. Wala na. Day taman ti kayat ko king katuyang. To the rescue ka. Imbakit di at insurot na. Tano di nak insurot. Saan ka kumaan na sandyan, idi saan mo akabailan ti agdungaw. Pagsayatan ti agasawa, nga agdinanggay, ken agtinulaw. Ay katuan da. Agasawa ta, iso nga agtinulong ta. Itirigat kan ginawa, agdinanggay ta. Good job, nanatoyang kantatabadong. No saan akabalan ti maysa? To the rescue mat ti maysa. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangat. Marituyag, itay pa'y ang nakatugaw ka di tasango ti tersinak. Diyay la kalsada ti turong dagiti matam, akas la dapat padaanam. Urayak no sumangpet ni badung ko, Maray. Ay, huwag nga agpaysoan niya, Maray. Apay adi pa'y la sumangpet ni badung mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Aguray ka. Aw-awagan na kakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Patpatuludan na kakadinibadong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita. Ay, insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Ang mga no insukat na kan iti ububeng, Maray. Ay, badong buhaya. Agawit ka ka din na. Ay, kailiw ka unayan. Ay, badong ka. Kapitan, tulungan dakman. Kaya't ko ang makontak ni badong kao. Kit awagam ah. Saan ko ang makontak ti cellphone na? Apay, mano abulan ti kaawad ah. May sa abulan, Kapitan. Kuna na ama pa nagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di matan sumangpaat. Ay, maganda sumagpitan na dyan, Marie. Ay, urayong laang. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni Badong Kaw. Si Kaki, di man. Urayong laang yung nagaway. Mangan kit di pa, no adan iti dalan na. Ay, Kapitan, kaya't ko ako yung gandak kuma. Tamapan ko ipapublic service iti radyaw. Bareng agdengdengag, wano saan ijay TV. Ay, kwa, ay, urayong kadilaing. Ay, sumangpitan na dyan. Ngam, Kapitan. Kita ang di ba na? May sabulan naman, asaan ang nagaw-away.
Kaputa na pan ije Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Angam sa anak mo't ngagdanag. Inaragsa ka tupay. Ha? Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsa ka. Kapitan. Ay na, awan ti nasaya at mapasamak kin ka. Lukas ka ka. Basta uray mo lakta ka din, di paribada. Badong, nagawid ka na. Payalinipat na kumatan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Apay nga kayo dito igit ti kalsada na katugaw katrabing. Sa nabalay, tandamot street light waraw. Apay nga tugtugaw kayo dito igit ti kalsada. Rurayot ni Badong Kaw. Barang adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urahin nyo lang iti balayaw. Ang mga nuad na lumabas ang nabartak dito, kat pagbabartakan na ka. Rurayot dito ikwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kama at Marituyang, mangri ke pakumantarabieng. Marikwanang pautangan nakman iti biskway. Uray may salaang tamabisinak. Anya, Alan amaray, mabisinak nga minon. apay nga minadi ka agawid nga agluto iti kanang. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni Badungkaw. Kandinak pa'y ipawitan iti igatang ko iti kanang. Kat anya nga ruti aramidam, no awan manamnamam kan ni Badungmaw. Ay, jak ngamin makatrabaho, maray. Tapampanunutag ni Badungkaw. Kat kasano ka nga rod amangan no kasta. Asino nga rod ita timang pakankan ka. Da kami akakarubam ay agbain ka mo't Imbag kumaano masakit ka taisaw, ngam saan mat nga raod. Ay ikuha, maray. Ultimo biskwit amay salang katutangan pay. O, kasano no saan ka pautangan? May salaang, maray. Pautangan ako na. Ay, Marituyang. Ngam alas sige, pautangan ka man langan. Mabisinak ngamin itiin na po'y, maray. Ala, mabit laang tainak mangala itiin na po'y kansidaan tamangan ka. Ay, agyaman ak, maray. Kasyan ka ita, gapot a mabisin ka. Ngam umunakan maudi daytan apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni Badung mo? Ngam kasla ipatay mo matan? Halan, maray. Ingkan mga laitin na po'y kansidaan. Tatalaga amabisina kaon. Naimbag nga agsapam kwaraw. Aw, apay nga kayaw nanatuyang. Anya ti bagayaw. Umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanan ije balay. Awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda. Tamabisin akaw. Naa. Alan akwaraw. Kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangpet ni Tata Badungaya? Jak nga rodamaw. Jak pa yun makatrabaho. Gapo iti panang pampanunot ko kenkwana. Ala, mabit lang tayong nakmangala iti kapi kan tinapay. Ayagyaman na, kwarog. Ayagyaman na. Ay, Badung ko, aya. Ano nga minasumangpet ka? Tapno sa anak ko nga agbisay na. Ay na, nabsuga kwaraw. Agyaman na ka. Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasang may daytakin nan mau. Mabisinak nga main. Agasang ngay ti talo at sa kinapeng. So apoy nagadutig gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga main. Agraman tinangina palaman. Inibus mau. Ay na, nabsuga kwaraw. Ha? Ay, mauudin dayta pa ng pakapikan ka. Mangirarit ka. Ay na Marituyang, maditi kasta langam dito'y sango ti tersinak. Ipay na ti malas.
No apay nga da ka manundita nga aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istor ka, oh. Sakit makasangsangit ka. Ay, maditi kasta. Kwa maray. Diyak kayat adito ti pagistambayam no kasta tilangam. Malas. Kaslag minatay ka no kasta tilangam. Kwang amen, maray. Ay, pumanaw ka ditoy no kasta tilangam. Ay, diyak kayat ti kasta maray. Kasanumat nga min, maray. Kat di nakpay pauitan ni Badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Katanya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mau. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti aramidam. Kwa maray. Di mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, natuyang. Tulungan nakpay lang agkupinwan. Madamdaman tao ngaglabata. Wan Violet. Ay aguray ka nana. Masakit ka kaday? Ay agawid ka laangan. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadunggaw. Agasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Eh, no kasta? Agtrabaho ka Sana kastang agsangsangit ka. Agsansanoong ka. Ay, awan na saya na pagbanagam no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitday. Tapos na igatang mo, iti ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Ay, nasaya at anana. Ngay, saan ka matin analiday? Apay ngay. Kahit ko namit adya kun aglidliday, ta sumangpet-met lang ni Badungkaw. Isuan na amiris ko apod nuti ko na. Ewan nasaya at nana. Kan laglagi pagdagiti nararagsak nga aldaw mikin ni Badungkaw. Daytay naka-holding hands kamay ngagpaspasyar ijay parkay. Ti panangan may ijay restaurant. Kat sob-sobuan nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapnusan kan ngagliday. Sige, nana. Lagi pumpay dagiti duma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one Violet. Umay kalata dito yung laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatang mo iti kanam. One Violet. Kastang agpaisaw teramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam. Kandi kan aglidliday, tas sumangputumot lang ni Badong Mau. One maray. Kasi ita, adaswil daw. Iso agumatang ak iti bagas kan sidaag. Agraman kapay kan tinapay. Mabit laang tayalaan ka. Ay na, ay. May mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko laang ang ti iliw ko kinibadungkaw. Ngam ti aglidlidayak nga agururay latakun kwa na. Katun mat. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang ururay kan kwa na nga uray di ka payan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di ka pay manggad. Kasano nga rod nga da igatang mo iti kanam no kasta? Iso nga ita. Agtrab-trabaho akaun ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay maray. Kasta ti kayat ko. Tano adda kala di tasango ti tersina nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay ka talaga nga awan na saya at apagbadaga. Nay, kapitan, papanam ngay. Ay inakman sabten ni ba ng iji ilay? No kasta, sumangputan ni Maribanang. Oo, iso nga inaksabtan. Imbag man ta simbangputan. Ngam ni Badungkaw, katawan pa'y lang. Kat sumangpat tulad ta. Kano nga ta, kapitan? Na, Di nakmut ngamin kayat at tulungan, tamapan ko kuma ipa-public service. no kaya't mo ang makita ni Pari Badong. Surutam iti napananda. Ang sa dino ka din tinapananda.
Ijay kano Pangasinan, Kapitan. Adda trabaho da ijay. Di kasurutin. Diyak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutaken kwa na, Kapitan. Iso nga urayek latan Oo Hit nasaya at may, tasan kan nga aglid-liday, marituyang. Wan, Kapitan, saanen at talaga. Nasaya at na. Ala. Indakon, tanay. Agurayak pa iti tricycle, paglugan ha. Ay, adagaya mo ni Maribanang. Pungarod maray, mapansabtan ni Kapitan. Ay, imbag pa'y ni Kapitan, tadan ni bakit na. Siyak nga'y, awan pa'y ni Badong ka. Ay, nalipat ang Na. naksamatan ni Badong ka. Di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mo't ngamin ti panunod mo. Kasano mga main, kat kailiw ko na talaga ni Badong ka. Si kakit di matabakbakutan. Tunggal umadayo ni Badong mo, kastalatan ti Jarmaw. O anya ti gatangam ayatayin kan. Tadyak kayat nga adag sang sangit abakot dito istor ko. Alas dayta. Maray. Ay, gumatangak iti-itlaw kasi daag, maray. Ewan, mabitlaag tay kan ka, tapumanaw kan. Oh, kasano ka ngaya makatrabaho, nana? Nukas tama ti Jarmaw, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbag. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga ben ni Badong ka. Kunak mano na kay liwliwag ka, nana. Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik na. Aglidayak may. Kayat ko ti ang sangay. Anya? Ay, Badong ko aya. Payalinipat nakmatan. Impigsanan, tigsangit. Ay, nanatuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka, no kasta ti panagtrabaho. Malugi akon ka, nana. Isong agawid ka man lang, Kapitan, adda ka din ni Mariban ang ditabalayaw. Ay, limwar ni Banang iti agsapa maray. Ada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan ba't? Ay, Kapitan, mabalin ka di ti makipangan. Makipangan? Mabisinak ngamin, Kapitan. Ayawan ngamin ni gatang ko iti kanang. Ano? Ala na, Kapitan! Pakanandak man ta mabisinak. Malakagawad. Mapanakon. Binayadak mo ti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kape. Ni Marituyang, at ay balayaw. Madamakit amang mangan Ay, agroam nga min no kasta. Ha, masurunak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaruba na. Inikat kanumag ngamin ni Violet ijay laundry shop na. Una ata sayang laang ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mo't ngamin nga agtrabaho na imbag? Nakatugaw kanulatan nga agsansanuang. Aya. Ala, inakon. Tada pa ijay balay ni Marituyang. Ay sos, ibusan na amin at araon niyaw. Isungain kan, Kapitan. Maray, napsukat. Awan mo siguro makunam kanya ko na niya. Wen, Kapitan. Maray. Manipod ita. Saan ka nga subsubli dito balay mi nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dito? Kapitan. Ikan. Inka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pang-aasim ka di amisistan, talaan nak atagalabam. Ay saanan, diyak ka sa pulan tikaskan ka katulungak, addan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laang ti itangdan ko ken ka. Tadi kamot ang trabaho an imbag.
Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtog-tugaw kalatan. Kat saan mabalin ti kasta? Kasta ti damag ko kan ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Agsapol iti sabali apang gadam no at damayat kan ka. Ay na, pangaasim ka di Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awaten na kun Uray no tagadalus dito'y balay mau. Lading itek, ngam di ka kayat. Logi no sikat isweldoak. Agsusweldo ka, ngam di kamot agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto, tamasweldoan kamot iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngam di ka kayat nga awatan dito'y balay ko. Adu dita ti adayo nagaggagat ngam iti sika. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaaten ti trabaho. Agtrabaho ka iti husto, tapno saan ka amaikat iti trabaho. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Saldi Sampaga. May sa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anayat adumdumnag kadagiti drama mi. Ala sigay! Tinon, tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurap ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofor Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Marikwanang, mabalin ka di nga umayak agkuyakoy dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat ngamin ka, ti umay agkuyakoy dito'y tersinam, Maray. Ado ti makita mga aglabas at at tao. Taigid ngamin ti kalsada da iti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, ta kagatgatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man timbaga, Maray. Kunak, adaw ti mabalin nga utangan. Ay! Apay, di mo makita day ta impigkat ko dita sangwana ti tersinak. Anya da ito'y nakasurat dito'y. Basaan. Nakapsot dagiti mata, jak makita. Makitam to pa'y dagiti nagadoan lakok ang nakadisplay. Di mo kat mabasa day ta nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama day ta. Jak makabasa iti Tagalog. Ilocano ti pa nakaisurat day ta. Aya, anya ngay tinsura mo dita. Insurat ko dita bawal ti umutang. Kan? Day talaang, awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka amaawatan dagiti bumarangay, anausem nga umutang ngam saan damot nga rod akayat ti agbayad. Dagitangay akaruba. Ay bawal ti umutang lata oray karuba. Oray kumaram saan na mabalay. Awon gayam, inayon ko nga isurat dita, bawal ti umutang nang runa dagiti kukumarek. Nunay kamutin mare. Pumanawak man langay. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay balay damari banang. Diyak kaya tagistambay dito'y tirsinam. Nagadumatan ti bawal. Maribanang. apay Maray, Mabalin ti umay agkuyakaw dito'y balayaw. ay katun Apay, awan ti pagkuyakuyam ijay balayaw. Makaumamot ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo tirsina ni Marikwanang. Nagadumatan ti bawal. Anya ngay dagita abawal. Bawal ti umutang. Talaga abawal kanon.
Wen, madamdama, ibawal nanti agtugaw ijay tersina na. Ay, awanin ati gumatang, nuuray day takat ibawal na. Wen nga rod maray. Ay, maray. Nagmayatan dagito'y mulam amarunggay. Ay, wen amare, nagbiit nga rod adi makkel da. Ay, mabalinti dumawat, maray. Ay katuan dumawat kalatan. Dumagayam ti madawat amasida dito'y balayaw. Wen, adda marunggay, adda pay mulak nga okra, kanda dumapay. Ne, adupay gayam ti taraken mo amanaw. Ay, dagita ti saan mabalin adawata, mare. Dagijay ngay pataw. Agtaraken kamet mabalin ayamat dumawat kalatan iti tarakan. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawatan dagita. Saan magayam? Na, nagkuy-kuya-kuy lang da pare ba dong kan marituyang iti balay da. Katuan, at dadalang ijay sirok ti kayo di taarubayan da nga agtugtugaw. Sa kaumay dapat dumawat iti si Danda marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya dapat ti dumawat iti manok kan pataw. Aha. Wen nga rod Surwak man ida nga agtrabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. sapay la kuma. Tamasuruam dagita alakay ken bakag. Manon ti limabas akaruba di ta kalsada to yan. Sa nga pulo da amin nun, talo alakay, upat abakot, talo ababalasan. Mabilang takit amin na lumabas di ta kalsada. Tadatalang nito yung agtugtugan. Nay, da kapitan ken maribanang. Nay, nakaigam na may titiwalis kung panabas. Adan samot mapandalinisan. Kita intaman, nuwan niya taramidin da. Nay, aglinis damot di taigid ti kalsada. Ay, wen. Tabasan mo ni parenting nagitiruat. Walisan mo ni maribanang nagitiruat. Apay ngay nga tangar aramiden da dayta. Kit nagagit na mo ta. Ay, buyaan taman no anya ti aramiden da. Why, si puta manalain, tuya. Mayater aramiden yu maribanang. Wen mare, tapno makita dagiti tattao ket bareng tuladen da. Kasla nga rod kayat ko atuladen, ta kitaam da iti arubayak, nakaruruot. Ay ket linisam Uwan man ngagpaysa. samon tumulaan no anya ti kayat mo nga imula. Wen maray, day tati aramida. Na, uray ni Marikwanang aglinlinis meten iti arubayan na. Tinulad na da parenteng kan maribanang. Anya ngayon ti mapaspasamak dito'y kabildatan. Apay, di ka umapal. Anya ko mati apalak. Kita mo da ito'y arubayan ta. Nagpuskol, tiruot na. Bayam. Agbalin to nakabakiran. Kit no mapasamak da ita. Agyan taon dagiti ulag di taon. Ayun anya. Iso na saya at sano tuladin tabot aramidin da tuya. Di santan ang makapagkuya ka, oy. Ay katag kuya ko itantua, intun malpas ti panaglinis ta. Bala, ingkangaruden irwarje panabas. Why, inakalayan ay. Taalaak mo't jewalays. Pinalinisan ay, di aglawlaw. Kita ba na? Itinulad datan dagiti kaarubata. Ni Marikwanang, linlinisan nante arubayan na. Kinuura da pari ba dong kan marituyang. Aglinlinis dan. Wen nga rod, mayat akitaan. Nalinis ton ti entero a barangay. Wen magsimula meten iti kayat na nga imula. Ay, nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno umaylat ta mangala dagiti kaaruba. Ewan, umay mga lati mga ya. Natimakudam tuya. Ay, nagmay
payat gayam no nalinis ti arubayan, anya. Mulahan tamod tan itinatnateng. Tamnusan ka nagumata. Ay, katun na. Maya, tatinulad na parinteng kan maribanan. Wan, saan akong amapan dumaw dawat itinateng amula ni Maribanang. Wina, sanay. Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito'y arubayan mau marikwanang. Gagangay iti balasang. Baak ko na mata. Apay masapol mo anayunan iti baa. Baak abalasang may mayat na din kaun. Isulat ta? Ano iso ti kayat mo? Adda makasirpat kan abaro maray. Gapo kadagiti masitas amulam. Sapay ko ba? Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay na, nagmayate na kitaan ti aglawlaw dito'y tersina maray. At dalang arod na pintas abaa. Kan adupay na pintas amula na. Ay, saus! May mayat manay! Ay! Kaya decision mi itay di barangay hall ba? Ay kat masapul nga rod nga agdigos ka. Kaya nakadigosak matin. Agudong akmet inton madamdama. Awan nga ron agbati dito'y balay. Ay kat ilakuntun Awan matkit dit takawan da dito'y Ay, hanggang ti pampanunutak. Awan ti mangkita kadagiti imbulmula ta. Sana man ano da kita. Asino nga, timang perday. Pag-alalaan ti sidaan dagiti kaaruba. Badong, agring ka! Badong! Hindi naman ringay. Adamang mangagaw! Awan may timanggag ka. Adaungi ti kalday! Mada siguro karubang agparpartitikal di nga. Kaslamat ijay arubayan ti ayanda. Ija arubayan. Wun! Ay sus, dagiti mula ta na tayo. Inta kitay. Ay nahaawanan ba daw? Sayang lang ti bannog ta naglinlinis kan nagmulmula. Kinanan dagiti lima nagdadakkel akalding dagiti mula ta na tayo. Agsabong da pa yan. Asino kay ti maging kalding na kita? Tiliwuntan sanjay may sa kapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amula ta. Unang tumanan ni parinte nga dakas tagtiliw iti saan namot atarakay. Sa bagay mo't kit di Ay, nas ka na makadanon da ito, kundi parinteng. Sana mabalin da ito'y tuyang. Ay, una yan. Awanan dagiti mulak masitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Wun nga rod maray. Kunak man no gapo kadagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawakan ka. Ay, day tamat nga ron tinamdamak. Kindan mo't dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka umaray. Kinan dagita lima akaldain. Ti question, asino ti akin kaldeng kadagita? Naibusen dagiti mula taan at nateng inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Nakigtutak nga ron itay si Mang Peta. Kunakit. Apay ang naibos ti bulong dagiti mula mi kanibanang kunak. Ay, win nga rod. Ay, sana mabalin ti kastoy anapasamak. Nagrigat ti agmula. Tapno dadaanan lang dagiti kaldeng. No asino man ti akin kaldeng kadagijay. Ay, asino nga tangag paiso ayan ti aking kalday. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda. Amang dadaal kadagiti mula tayo. Ay takwatag tuman no asino ti akin kalding. Rumbang lang inteng. Kat no asino man ti akin kaldeng. Nasken amadusa. Sige, kalding atarakin kao. Agbusog kayo kadagiti makita yo akayat yo kanain. Nagado ti mabalin nyo akanan ni kaglawlaw ti kabildaran. Nay, nagaduman na kalding mau. Ay, tarakin ko amin dagita tataba daw. Nagadua talaga. Naglulumag na pa ya. Unya lang, makapaapala. Nagmayat niya. Naglulumag na.
Ado pa'y ti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga amayat Katawa ka pa ilang Nagkatawa ka mo ngamin ano, kaya mo ti agkatawa. Dim ayam mau. Ada kita kalding mau. Tinang perdi ti mula may. Oho, samit. Mabaindag ito'y kalding ko amangan iti mula ti akin mula. Kasano ko mamabayin da? Apay at anakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mangan iti mula dagiti tattao. Kay, sinuro da ka. Siguro ta natulnog mo dagiti tarakang kaw. Natulnog gayam Amom ka day, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Di kayo magsasaw iti kasta. Nagsabsabo ngay, dagiti mula may. Ngam kinandamay. Awan imbati da, pulos. Panagkunak, natulnog dagiti tarakang kaw tataba daw. Iso di ka agsasaw iti kasta. Nita, Sana pundo dagiti bagbagayaw. apay, saan ka mamatay? Bitugang kansan na. Na, sana. Kakaisuna, nagmula kami kandituyan kaw. Napanmuki di impakan ka na kita tarakin man. Kwa, santo na maulit. Rumbang lang. Napanog ako. Apo kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayam? Kwa kapitan. Asino ti kabuteng mao? Kwa, ni tatabadong kapitan. Na, kinusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na, kapitan? Dagiti kanong amin kalding mao, tinagan kadagiti mula may anat na tayong. Ha? Isu akas dusam. Sukatam amin dagiti kinan ti kalding mo amula may. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabalin ngagmulta alatang, kapitan. Sukataklangan iti kaldeng dagiti naperdi amula. Na, apay mula ay dagiti kalding. Day, uray gayam sika ket adamot kalding maud maray. Wan, Mare. Sukat di kinanda amasetas ko. Uray da kami maray. Adamot may sa kalding may ang nakapagod ijay balay may. Sukat metlaang jay mula may ang inalngal dagita kalding. Uray sa da kapitan, kat adamat kalding da. Agmula kamin tumanan kinibadong ka. Sa nabalay, tawanan ti kalding amangan kadagiti mula may. Taibawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akaldaing dito kabildatan. Rombang laeng, Mare. Ay, kabaranggayan, nutarakan, aywanan, kat ibaod kan ikulong no kasapulan. Tapno saan a perwisyo, kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano, ditadakkan walayan bagulin La Union. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Anya ti iba ka paribadaw. Umay ko man idaron ni tuyang ko pare. Na, apay, anya ti basol na kan ka. Minartilyo na ti ulam. Anya, Kita anday ito bukol itimugin ka. Na. Nagdakil pare. yay, kaslamot tin saratin wang. Unggag paso. Kaano amin artilyo na. Itay langag sapa pare. Na, Masuro na ka talaga. aguray ka man. Ano ang kasalanan mo?
Bakit niya minatilyo ang ulo mo? At atapon na nga rag, nga da ka no babaek. Ha? Kit nipay kagawad kwa ng baray. Kinapod no na. Awan ti relasyon mi baray. Sige. Bayam. Payabak ni Marito yan. At tasumon mauna na tuyang. Anya? Pirmahan nyo dito surat. Ket umay kayon to iti barangay hall intun kanikatlong aldaw. Ha? Indarum na kayo ni tata ba daw? Taminartilyuyo kanu timuging na. Nagdarom ni Badong kin ni Kapitan? Una na. Mala, agpirma kayaon. Ay, ibagam kin ni Uncle Mo. Diyak kaya't agpirma iti sumunda kanya. Neng, napay ngay na. Bala, bayam. Siya kon ti umay makisarita kin ni Kapitan. Baka umamot na dya apari Badong. Apay, inteng. Day tamanin umay agidardarom iji barangay hultar aramidin na. Anya? Ay, sulaki din na kanayaw ti matutulungan. Ay, basol pa'y ni pari Badong dayta. No isumot ti pagar-aramidan da iti made, inteng. Ay, nauma akon ka ni pare Badong. Awan lakit, iso ka na yung ti agidardarom. Noon niya laki di mat-atar aramidin na. Ay, aganos ka kade. Tasi kakat nga rod ti Kapitan. Ay, hindi damaw. Indarom na ni Orka. Kinabel ni pare Badong. May kadwa. Indarom na ni Duming. Tinakaw na ti baboy ni pare Badong. May katlaw. Indarom na ni Kwarog. May kaupat. Ni Bastian. May kalima ni Marituyang. Yan. Wen anya. Iso ako na. Ay, nauma ako. Ay, naimbag abigat mo, Kapitan. Si kamagayaman ay. Kaya kapi tayo pa. Ay, sanon, Kapitan. Nagkapi ako ni Jebalay. Agyaman naklaangan. Ay, kanya nga ti iba gamar ay. Imayak te babawik ti darom ni Badong. Anya? Kwa ngamin, kinasarita kun ni Badong, Kapitan. Kaya't namat nga umay ko ibabawi ti darom na. No kasta. Saan nga ron ang matuloy inton bigat ti panagsanguyo ko ni pare Badong? Saanon, Kapitan? Tanagtulagan may nga ibabawi mi ti darom na. Sige. Saan tayo nga ron nga ituloy? No isaw ti kayat yaw. Agyaman na, Kapitan. Apay ngay, naulimag may ditoy. Awan di matataw dito barangay hall. Kwarag. At dinarayan da ang kalamiting da ijay munisipyaw. Isuda ka da pumayawr. Anya, Apay ka di aya. kunak man no itangal daw ti panagsango may ganituyang ka. Ha? Ket no imay ka no kinasarita ni nanatuyang ni Uncle Kaw. Imay di kalman. Anya, Nagtulagan yu ka now, nga umay na ibabawi ti darum yu kontra kenkwana. anya. Marikwanan, kumata man iti may sabuti ti arak. Si kalaeng ti uminom iti arak, Kabadong. Wain, ibarta ka kung man ti mading aramid dahi di aparintay. Anya. Nasakay, tinaramid na kanyak, mare. Agasem, siyak tinagdaraw. Ngam ni pa'y tuyang, tinapan ng ibabawi ti darom ka. Nagsakitay. Ay, kat kasaritam, Saan ka nga agbartag? Ay talagang ada pampaburan ni parenting, mare. Aguray ka. Di mo't itangal daw ti panagsanguyo ken ni Marito yang iji barangay hall. Kumangaraw, ang masuruna. Tanapan kay din babawi ni tuyang ko ti darom ko kinkwana. Nimot parenteng, imanugot mo tinadagaws. Adi na pa'y penken kanyak nga umuna. Nupod no, uno saan. Anya? Kasla madimot nga agpayso ti inaramid ni Uncle Mo, Kwarog. Makamudan nalaing damay. Agpapanpay no kasjay ti imbaga kenkwana ni Marituyang. Robang kumakinasarita namat ni Kabadong no pudno no saan. Mas dawak ba't nga raod kagawan.
Arami din na kumamot at inasaya at apagrebengan na. Akas kapitan. Madlaw ko akaguran ni Uncle Inting ni Tata ba daw? Oray kagurgura na di tao. Rumbang ko mga aramiden na tinasaya at... Bayan yaw, ibagak day takin ni Antibanang, taiso timang bagbagak ni Uncle Inting. Sige. Nasaya at mo, nubagbagaan da ni Uncle Mo. Apay, Inteng, di mo nang ngagtisayang gusang dagiti tao ditoy, maipapankan ka. Gaan niya manandet ha? Gapo, iti panangitulok mo ani Marituyang timang ibabawi iti darom ni Pari Badongkan ka. Kontra kan ni Marituyang. Aha, makaumamitin deta pari ba doon? Hindi pa lang deta kanayon nga umayagpatulog iti barangay. Ako namlan asinaw. Nah, apay, takas taunay ti suron mo kan ni Pari Badong. Kat saan mat nga iso ti agar aramid iti maday. Ay, basta na umaakaw. Sino mo deta ay ataw ta isuki din na kanayon ti matultulungan. At tugaw ka, dito'y abay ka. Tada ibagakan ka, kabadong. Sige, Maray. Kaya't kumot amang ngagan, ti bagam. Di mo papasan ti bagem, iti panagbartek mo. Saan aday tatisong bat, ti parikot mo. Diyan nga ro damutar aramida kun Maray. Gapuy ti kasdya na pasamak. Nukas jay matlaang ti arame ni Kapitan. Nasaysaya at laang nga naliklikan tayo. Anusan tayo ti mamakawan. Ha? Isumat lang nga ore agdarum tayo, no saan tayo matlang ang maikan iti husto a serbisyo. Sakit tinakam lang, ti malakam tayo. Ay, sa bagay mo't ki ideya. Gusto ka, Maray. Sige, panunutag anay ba? Apay nga itaka lang ba daw? Makitam day tiigam ka wa. Wait, nabalsig ka kayo apag sungrod. Pang-urkukan ka day tawgi. Iko nam, jak nakita ti panagtog-tugaw yu adwakin ni baakwanang gitatersyena na. Ha? Ay, saan mo tatuyang? Pangasim ah. Apay kit nila saan? Nagbatad ang nakita kayo adwakin ni Marikwanang salbag ka! Ayun na yan. Nanayunan man ang tibukol dito yung ulaw. Salbag ka tuyang. Anay. Sigay, padasumpay tagdarom, tamakitam. Ha? Tuyang? Ha? Padasam ko naktumay. Sika, tibaliktadaw. Anya ti kayat mo asaway? Di ka kundi darom. Takinapod nun na. Siya, ti paborito da ditaw. Anya? Ay, isumot lagayam ah. Tasika, ti pampaburan ni Parinteng. Amo malagayam. Sana mabaling kanyak na ito'y tuyang. Ituloy ko ti darumkaw kini Parinteng. Kontra, itararamidam kanyak. Di sigay. Agdarom kala ang bataw. Ay, jak mabalin nga awatan itatidarom mo paray. Anya? Apay ngay paray? Gapo tayong babawi yung ididamo tidarom nyo kanyak. Anya? Kaya ka. No impila yung tidarom yaw. Di yung kuman ibabawi pa paray. Ngam paray. Saan asya ka mismaw tinang ibabawi ti darumkaw? Ay, uray pa'y. Nagtulagan nyo magayam dahi ta. Saan na ya? Ay, sana puno na ita paray. Kinapod na. Awan, tinagtulagan may. Ay, agawid kan. Makaumamit ti kanayon nakastangar aramidam. Darom-darom. Anya? Heh, ala, adaking ka. No di mo awatin ti darum ko ita pare. Pating-ting ka talaga. Na! Ay, panawan ka man langay. Una hindi para ba? Salbag kinay. Ay, salbag na ita Parinteng. Di pa lakit agikatin akas kapitan. No di namot marami di pagribagan na. Ay, tata ba daw? Ay, Bas-bas sawangan yung mat ng uncle ko ngayon, Teng. Nabarta kayo ka, Teng. nay, siga mo gayam ko arab. Ibagam ka ni Uncle Mau, at dan tumit aldaw na. Ha? Nga puta mabalin kumot ngay darom ni Uncle Mau. Iti di na panangawat, iti darom kukin kuha na. Ha?
Wayne, mapilitan na ang mga rami din niya kasta. Heh, apay, ure man kay kapitan ni darum ko ah. Ay, sus, delikadong arud ani ang kalinting no kasta. Nay, awan mo't gayam ti talo abukol iti muging yaw tataba daw. Wayatan. Awaday, saan na kaya't asawain? Anapukaw mo tayo, ti sakit tinakam ko kinkwa na. Ha? Heh, apay, malipata kaya, tinaramid na. Yay. Anya kamutan inteng. Ha? Nagkunaadi mo awaten ti darum ni Pari Badong. Rebeng mo ti mangibaet kadakwada iti saan da apagkinkin na awatan nga agasawa. Naumak nga rudan. Maasarak iti dayjay apari ba daw? Ay, kasanungay, no idarum na kamot ni Pari Badong. Ha? Adaya imbaga na kasta? Mismo anikwarog tinakaibaga kanyak. Imbaga kanu ni Pari Badong nga idarum na kamot. Adya. Anya ti pa nagkunam dungaw. Aramidin na nga ta? Apay kit din asaan. Ha? No adda tumulong ken kuana. Saan kumamot ah? Agpanunot ka, inteng. Ha? Ituloy yung matlaang ti darum ni Pari Badong. Di Kwa. ka agar aramid iti pakadaksam. Anya, no kasta, pag-imunan nakgayam ni Marituyang. Kasta nga rod, Maray. Ngumawan mo't ti kinapudno na at atapon na kadata. Kung kabailan na pa nasakta. Ay saan ang mabalin kanyak ti kasta, kabadong? Pag-imunan nakide ni Marituyang. Win nga rod, Maray. Iso kayak ko nga idarom. Tapno malawlawagan ti amin. Bayam, takasaritak to ni Kapitan. Masapol ang maituloy ti darum mo kunkwana. Nasaya atay may kaditi tersina, Kapitan. Apay kagawad ko nang. Dila mabalin at tulungan tayo ni Kabadong. Takaasimat apagat atapan ni Marituyang itisaan apudnaw. Anya? Total, saan mo't anatagsun unay aparikot dayjay. Pagtutungtungan tayo lako mabiit, Kapitan. Husto ka kagawad. Naumaakmutan ka ni Pari Badang. Manuntirikon na iti barangay. Makauma. Ay saan na baling? Tinaskon. Marisot. Malagarod. Pagtitinulungan ta erisutan. Jakon maanusan ti sa usaw dagiti kalugaran tayo. Maipapankan ka ken ni Pari Badong. Ha? Iso akasayaatan nga ituloy yo ti darum ni Pari Badong. Kwa? Jacket? Makauma na ita Pari Badong. Ha? Aramidam ti pagrebengam, wano balunutan kalaangan inteng. Yay! Ha, agpili ka. Kwa? Agbilang akiti talo. Maysa, dua, Wan. Narigatan. Naminan ti kastoy. Ayan, Diyos ko. Diyos ko nga. Ay, agar aramid ka iti pakasarsarita. Dinayaban na kanumid, Paray. Wanta kayat ka. Ma'am Juan, no disidido ka amang ituloy iti daruma kontra ka ni Marituyang. Ay kat hindi pa lang desidido ka, Paray. Mala, ituloy tayo nga ron. Tapno awan makungkunam kanyak. Pudno ka di, Paray. Umay kayo ka ni Marituyang iti barangay hall. Tulungan kayo iti parikot yu adwa. Agpaiso ka di tinanggig ka. Wen! Sa nabalay, saan tayo mo't amapan ijay nga aga-apa? Nudikit, resultan tayo. Ti susikyaw, Paray. Ay, agyaman na ka, Paray. Kasta ti Kapitan. Pagwadan! Ay na, Kapitan! Di kay kumamaumuma. Takas na talaga ti agbalin a Kapitan. Anos lang ti kasapunan, no kaya't yu anasaya at kayo iti imatang dagiti tattao. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay apanang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Entren. Insura para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.